Sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila, ndiyathemba konke kuhamba kahle. Ngumfana omncane lo, mfana waseGoli guys, uDr Simba. I hope ukuthi konke kuhamba kahle ke guys. Namhlanje kuyisonto, kade abantu beyile emasontweni abanye beyokhonza. Sibonge kakhulu guys. uNkulunkulu anibusisa, uNkulunkulu anigcine. Anzakalani pha? Ufuna ukujonga eyanto. So ndiyathemba konke kuhamba kahle nje guys. Namhlanje ekseni nje. Hayibo ntambama. So kunjalo nje bafowethu. Nguvulela ama weekend. Nguvulela ama weekend. Udeliver ipizza noba asazi deliver ipizza or udeliver ntoni. Uvulela ama weekend. Kunjalo nje guys, kunjalo nje bafowethu. Kunjalo nje. Izinto zinjalo nje guys. Ngijabula ukuthi niphinde nibe nani bafowethu. Ngijabula ukuthi niphinde nibe nani. Namhlanje ndithemba ukuthi ungathi mawuphuma kube kunento eyigodlileyo namhlanje. Ungathi mawuphuma kube nento ozoyigodla nawe la ukhona. So awukuhlale nje lapho ku live ukulike ngenze ukuthi usizakale la ukhona. So ihamba kanje ke lento ke bafowethu. Mina njengo Dr Simba bafowethu kunezinto la phandle. Izinto zininzi, abantu baxayekile. Kune situation ukuthi mawungene kuyo ungazi ukuthi uzophuma njani. Kune situation othi mawungene kuyo ungazi ukuthi uzophuma njani. Ke sikhulume nje ngesituation yokuqala, isituation mhlambi la khona ekuthiwa mhlawumbe kanye umzekelo uzingelwa zinkabi. Xa uzingelwa ke bafowethu ngabazingeli, eyo situation wena osuke ubhekene nayo, umuntu osuke ebhekene no situation usuke ungayazi indlela yokuphuma, ngoba okokuqala nje usempini. Okokuqala usempini ekuyilose between lose and win. Kungenzeka ukuthi uwine, kungenzeka ukuthi uluze. Xa kusuke kuthuzingelwa zinkabi kakhulu bayazi abantu bamathenda. Kakhulu bayazi nje abantu ngokuhlukahlukana. So bafowethu, xa ngabe uzingelwa zinkabi kubalekile ukuthi idlozi lakho nalo futhi kwinto yonke oyenzayo ulisondeze kwinto yonke oyenzayo. So kunezinto othi mawuzijonga ngamehlo enyama uthi ezi azenzi sense. uNkulunkulu ufika be tricky nje nethi apha ebantwini. Uthi mawuzijonga ezi uthi cha, le ayenzi sense le. Ingakho ufuneke bafowethu uthembe idlozi lalo muntu akusizayo, uthembe idlozi lakho. Ingakho ufuneka ube nethemba nje xa kune situation obhekene nayo. Umuntu okusizayo ungamthathi kancane. Kakhulu umuntu okusiza spiritual. Yabona mawuku situation la khona ubhekene nezimpi ezifana kakhulu nezenkabi, sike sizime kancane ngezobuthakathi. Sike sime kancane, isituation izibaninzi empilweni ke bafowethu. Zibaningi kakhulu isituation. Uyayibona lento. So lento le isebenza kanje ke bafowethu.
kumele ukuthi mawungumuntu wamathenda uyileader, mawungumuntu nje awukube namandla spiritual. Xa ungumuntu khawuke nje ube namandla spiritual. Spiritually and physically, ngoba ispirit siso sikuncedayo ukuthi ukwazi uba financially nini enaziyo ke nina enazi isilungu kakhulu. Ispirit siso sikukhuphulayo ukuthi nawe ukwazi ukuthi uphathe lento okuthiwa ngumnotho, ukwazi ukuthi uphathe lento okuthiwa ngumcebo, ukwazi ukuba nento zakho. Ngoba ispirit siloko umuntu simfunelani, siloko sikufunela impilo enhle. Spirit enzokhuluma ngaso la. Spirit esinjani esuthetha ngaso Simba, sithethi ngesithwalo bafowethu. Akusiza ukuceba mawuqeda ukuceba umndeni wakho uhlupheke. Kuyokusiza ngantoni? Ukuthi uzuze into zezwe ulahlekelwe ngumphefumulo wakho. Kokusiza ngantoni? Ukuthi nje uhlupheke. Ufuyinja ungcwatywa ngumasipala, umasipala ukunikeza icoffin less than 5,000 pha. So indaba isona ke bafowethu ke empilweni kubalekile uba spiritually fit. Ndiyaxolisa nje live wami ngathi awuzuba mde kakhulu namhlanje. So ingakho ndicreate into ekuthiwa ngamandla wamanzi. Ingakho ndicreate into ekuthiwa ngamandla wamanzi. It's because of abantu bafowethu sibaqedile izithwalo. Bathwala abantu becabanga ukuthi ukuthwala komnandi. Ukuthwala komnandi bafowethu ngababona ngemoto ezinhla akuxokwa. Kubhlungu ukuthwala bafowethu. Ubobona endaweni yakho ndike ndive mina ezifamily ezezithi umuntu uthwele engathwalanga. Ukuthwala kubhlungu guys. Yabona ifamily ezisuke ezisithi uthwele ungathwalanga zityiwa ngumona ngoba manje wonke umuntu usethwele ngoku ngenxa kaMona. Umuntu nje efamilini ngoba uNkulunkulu isikhathi esiningi umndeni nomndeni unomuntu ambekileyo ozonikhulekisa. Inetha kamnandi ke lemvula namhlanje ngeke uzubone nokuthi iyanetha nje. Ndiyithanda kakhulu ke mina imvula. Kunomuntu efamilini uNkulunkulu ambekileyo ukuthi lo muntu lona uyophumelelisa nabanye. Kuvele kuqala emndenini ukuthi hayi lo muntu lo uthwele lo. Xa ngaba into zakhe ziloko zikhanya nabantu abaseca kwakhe nabahamba naye ziloko zikhanya izinto zabo. So that's why I create ntoni? Ndi create amandla amanzi ukuthi bafowethu siyophumelela ngenkani. Bazosho bathi oSimba banazo idegree, oSimba decent dati, siyophumelela ngenkani uma sithatha amandla wamanzi. So mina seniqalile ukusebenza nguMashi ebantwini abathi bona bafuna amandla amanzi bake bazibonele lento ukuthi uSimba kutheni uSimba lento eyidurisa kangaka, kutheni uSimba ezigaranda ngamandla wamanzi. Ngoba iyokuvikela ndisho nasezitheni zakho. Iyokuvikela ndisho nasezitheni zakho. Futhi iyokuphumelelisa empilweni nawe uhlale namakhosi, uhlale pha esicongweni. Iyokuphumelelisa nawe uhlale esicongweni ukuthi xa ubuilder ukuthi ubuilder on top of the mountains. Yabona mawuthi yabhekisisa sike siye pha ngaphesheya bentilo ushading ama robot inanga layitini. Yabona mawuthi yajonga izindlu ezinhle zipha phezulu ungathini nje kunalemvula le ikhona engabonakali kakuhle. Sisikole esisibona sisihle kanje.
bafowethu, that's why ndicreate amandla amanzi. Uyabona, emntwini osukathi yena uyawafuna. Abantu abaninzi bazowagxeka because of abawa afford. Bafowethu, awukube namandla empilweni. Awuke nje ube namandla empilweni. Lisho noba sebethi bazama ukukuthasha, bazama ukuthakatha, okungathakatheki. Uke nje ungathakatheki, uloku uphumelela nje nomndeni wakho. Akekho umuntu khona into ethi ngeke ndayive sithi omnye akekho umuntu wayizele ukuzohlukunyezwa emhlabeni. Akekho umuntu wayizele ukuzohlukumeza abanye emhlabeni. Kuthiwa lo uzelwe lo ukuthi wena nje hlukumeza abantu. So isikhathi sethu sokuphila emhlabeni sincane kakhulu into nifuna ukuyisho bafowethu singabantu. Akasekho umuntu okwazi ukuphila let's say sikhulume akasekho umuntu okuthiwa lo phila 200 years. Nangu Nashi ebuza ukuthi imalini amandla wamanzi. Amandla amanzi kade nge150,000 but nizowahlisela. Kunezinto endifuna uqale ndiziconfirm before ndiwahlisela. Kunezinto endifuna uqale ndiziconfirm before ndiwahlisela nesigodlo. Sikwazi ukuthi sivumelane. Ndithe 150,000 because mina ndazi amandla walento. Amandla amanzi ndiwathanda kakhulu noba ngathi uyacawa ukuthi ungubhishopi, noba ngathi ungumfundisi, noba ngathiwa ungusomabhizinisi, noma ngathiwa nje uhlala kuma properties afana nalandi sho even nama mansion. Nothing will ever touch you. Ingakho mna inkabi bendifika kuqala. Yabona mna akunanto ukuthiwa yenzeka phansi komthunzi welanga. uNkulunkulu anytime uyanisherela. Anytime uyanisherela. So asikho isithe siqhamuka ndishona spiritual endingasaziyo. Andikhathali noba ngathiwa ndizalwa nawe, andikhathali noba ngathiwa ndingumngani wakho. Asikho isitha esiqhamuka ndisho nezitha zami noba zimamele ngoba ndiyazi ukuthi abemndeni kakhulu banimamela la kuma social media. Asikho isitha. So uNkulunkulu akanidalanga ngemistake, ingakho ninikeza abantu amandla amanzi ukuthi nabo anidalwanga bafowethu ngemistake. Yonke impilo ibalekile, wonke umuntu ubalekile emhlabeni. Wonke umuntu ubalekile, akekho umuntu ayidalula ukuhlupheka. So amandla amanzi ungathi sisithwala, izithwala anivani nazo bafowethu. Andivani nezithwalo. Ingakho ndisho even noYesu imbala. uYesu ebeyindodana kaNkulunkulu ezalwa nguNkulunkulu. uYesu wahamba ofakwe emanzini. Kwakutheni uYesu eyofakwe emanzini? Omnye uzothi kwakuzoza amajuba. Amajuba bafowethu ningaze ndithengele nje nabangabantu abawu10 nje. Akunajuba laliqhamuka ezulwini la. Alikho ngamandla wamanzi. Aza njengejuba ngoba atheni ahambe laphezulu. Ingakho ama-spirit mna ndiloko ndiwachaza ukuthi ke masowubona umuntu kanje, ispirit sakhe sisuke sikanje. Umuntu osebenza nje ngedlozi kuphela ngumuntu kanje, umuntu osebenza mhlambi kanye ngengubo ngumuntu kanje, umuntu mhlambi othwele ngumuntu kanje. Ingakho ama-spirit onke ndiwachaza. Ndisho nawe Christianity ngisho nabantu abacabanga ukuthi bangamaKristu bengangawo. Xa niqeda ndikuprofethele ndithi mntanami ukuba kwenzeke kanje ujonge into ezokwenzeka. Kuzokwenzeka 1, kwenzeke 2, kwenzeke 3 and enzeke. Abe naye ngebhadi lakho umuntu avela athi yanilinganisa athi ya prophet avela ageje nje umhlaba wonke ubukele. So abantu abangawa-affordiyo bazowagxeka amandla amanzi. Namandiya banendlela zokuphila, nabelungu banendlela zokuphila. Ndibe nelakhi mina nivana nabelungu abaninzi mina and abelungu aba-rich because of babheke i-mentality yami ukuthi lo mntana lona siyambona ukuthi usafuna ukukhula empilweni. Empilweni uhamba nama-winners bafowethu.
Ndikutshele nje inyani mntana sekhaya la ukhona. Uhamba nomuntu okusupportayo, uhamba nomuntu futhi owinayo. Mangabe uthi ufuna ukuphumelela, awuhambi nama losers mawufuna ukuphumelela empilweni. I'm telling you, you will go far. Even nala ungazange wacinga ukuthi into zenifike. The day usenza njalo. So kuMandla Amanzi akunandaba ukuthi ungu-general manager uyasebenza, akunandaba nje. Kodwa like ndiyakuthembisa ukuthi sispirit esinga mafethu ispirit esinamandla angeke uhlupheke, angeke baze baqhamuke nje kuthiwa bakudubule nje. Kuthiwa nje wena bakubulele nje ngekhaya accident, asoze. So kwindaba le eka Jesu xa iyongena emanzini, ndizoxolisa ulive uzocima nje. Kwindaba le kaJesu xa iyongena emanzini, uJesu xa ingena emanzini amandla abonakala njengejuba, ngoba mamela ama-spirit ingakho ngisho nokhozi, ukhozi luyinyama nje. Kodwa siyazi ukuthi thina masibona umuntu, umzekelo nje olula okaRamaphosa, mawubona uRamaphosa ebantwini abangazama spirit nibabuyisele njengomprofeti uSimba, noze nive mhlana khula spiritual bafowethu, ungajaha empilweni. Mawubona abantu abafana noRamaphosa, uRamaphosa is one of the people and is sure ukuthi spirit sakhe sispirit sokhozi. Xa sikhuluma ngoRamaphosa, sispirit santoni sokhozi. Ndinibuyisele kumsholozi, ngakho cha inkinga yami aninaxesha kakuhle, ulive wami uzocima nje anytime, uyabona. So mawubuyela kumsholozi, umsholozi sispirit santoni, sispirit sengubo kumsholozi. Xa ubuyela kuZuma, uZuma sispirit santoni, sispirit dathi ulento kuthiwa ngibani konje, ngithanda lo muntu anithumela ama-video manje la ku WhatsApp ebeshilo wathi uzonithumela. Xa ubuyela kumuntu nofana nongizo, ungizo usebenza nje ngedlozi, ungabusiya kude usebenza ngedlozi eli very powerful, very very powerful. And ungizo la khona uyonithulela isinqwazi mendiva, and uJacob Zuma la khona uyonithulela isinqwazi xa endiva, and la khona uRamaphosa uyonithulela isinqwazi. Ngizobuye ndinichazele ngcono seningasajahanga njenganamhlanje. Ndiyazi ukuthi nihleli kamnandi nje nimamele. So thola amandla amanzi, uphume ezintweni ezininzi. Ama-price ndiyabuya nawo, zovunyelwa esigodlweni. Kuyoba sisigodlo esivuma ukuthi hayi bashaje kanje. Because into endiyaziyo xa ngaba mina uyophakamisa ispirit esifana namandla amanzi, kunezinto ezijulileyo ozisebenzisayo engasoze ndazichaza la. Apha andikhandi intelezi la mina, andikhandi intelezi la, andikhandi khubalo la. La ndikhanda into ekuthiwa ngamandla wamanzi. So bafethu uNkulunkulu anibusise. Inamba mithi 064 977 5263. Cela mangabe uzofuna amandla amanzi ungadlali, ungantsheli mina if ndikushaje imali mhlambi lesi ezoba ivunywe esigodlweni, ungathi hayi Simba ndizophatha u10 rand ngizophatha ntoni. You understand? Sizofika esikhulume kakuhle. Mawafuna andiphoqi umuntu, mawusukuthi wena ufuna amandla wamanzi, khathela ukuhlupheka. OSimba babala ama properties, ulokuthi wena unemali, ulokuzenza ngcono, uloku selfish. Ukhula nini empilweni? Sithenga imoto phambi kwenu, senza izinto phambi kwenu, and asiqalanga sigcinanga ngenxa yakho ukuthi unomona okanye uva kabuhlungu. Thola amandla amanzi, thola nje amandla amanzi. Mawakhona ukwa-afforda, qala ngezinto ezilula. Akhona amabhengela, ibhengela kusukela ubandi livule kulonyaka ophele. Kade besithi abantu nizoqola abantu, kade besithi abantu ndlala ngabantu, kade bethetha izinto. Namhlanje baphi? Bathule bathe nya, ngoba izinja zinomona. Thola amandla amanzi, uphume ezinjeni. Abantwana bami bayaphumelela ikancane pha ebhengeleni, and ngithanda inhlonipho abandinikeza yona ukuthi umkhuleko bayawufaka every Friday, and ubufakazi bayabona buqhamuke ebantwini. Andifikise ngisithi ubani uthena, ubani uthena.
kade besithi ibhengela lizofeyila namhlanje libabhorile indaba yebhangela bathi hayi thengisa ibhengela wena Simba awukwazi bafethu umntana kaNkuluNkulu ukuthi ungacabanga ukuthi wena ungadlali lenhloko kumntana kaNkuluNkulu uzoba disappointed lishoziwe likhethiwe uNkulunkulu wanikhetha ndimncane waqala ukukhuluma nami uNkulunkulu ndimncinci uqala ukukhuluma nami ndimncane uNkulunkulu amadlozi namhlanje afika ngamaphupha before ebefika straight ndiwabona nikhulume nawe uNkulunkulu if wayikholonto ukuthi yenzeka ngenye imini izokwenzeka ukhumbule ukuthi uSimba kwayithetha into enje so khonapho usuke nje sowukhathele ukudlala abantu usuke sowukhathele ukuba slowly lapho mase ngaba sofuna amandla amanzi usuke sowuzazi ukuthi ngoku ndifunani kumandla wamanzi amandla amanzi bafethu asoze ukuthiwa abulewe ukuthi mhlawumbe kanye udlofisha udla akuna even nomthetho uzofike ndikunikeze umthetho wamandla wamanzi because at the end kumele ubone ama results awukwazi ukuthi ungene la nsuke ndikutshela ukuthi mawufika endaweni kanje wenze kanje na kanje impendulo ungabuyi nayo akwenzeki kungenamuntu futhi okuthiwa uyakuthasha mekuthuna amandla wamanzi bo lokho befisa nibafethu niyazi ukuthi mina